Kangthero Joto no phai bok kchuhanikhorang YouTube channel tini onrong baiki sa sila nima bo nang video ni thamela nang already nukna buskangwo broi wai kurtham wai skuma soba tong akbo video no roi samonje pai thau ya hanjara no khnalai di bo boys no khorang no ake bro jaga wo ongnai ake mtui talo ongnai ake aro tui thine ro respo ake isoni Kautma saya khna de nai role spofi ake mfu mtui de do ongnai Bible batai yauk nei marau ake sol phabai batai yauk nei marau ake ercha Kthumlaimo ake solo batai moroni Kautma ake je sobaworai samonje pai thau ya hani jora onima program no angno joto no saikna renai ari mino joto wainsuye bokhorang bai videos namono rau joto khnai de ake chung joto no tini mondole buyo khupor he mo maik nai na angma chung chinting bono buni ku ha wai kurtham wai skuma Borsibrom Kthumlaimo tinio Dergang Baptist Association Broi Mthoh roni sobake jaga chung joto rono etomode Kanchanpur Baptist Church ake date kebu tinio rori etimatong November ni salthamanchia salbama 2023 ake roni kauma rawo tinio chung naike srai ke mayo kauma ke tuipingke Jacob 4 ni vini ewo shematong isoni samos dedi ake se bong nrauni samo sde nai ake pai tole chung par no chung pore thanglena Broi Mthoh Borsibrom Kthumlaimo 2023 program 3 तारिख November 2023 शुक्र साल 2 ता चियो 4 ता PM नारवाई सुस्राव जोराबाई मं कारे जरा उंनाय आबो पाइके 4 ता चियो 6 ता PM सारुनि चा जरा आबो पाइके 6 ता चियो 8 ता PM नारवाई या चमो पांदा तुइ थेनाय केबो मिसेस स्नामबती रियांग प्रेसिडेंट BM nangmo kau sajora secretary khan ya phainai Mrs. Jamuna Ruyang KCP onke arfu horono special number tong timti mundoli abano ba chungkhna legana Kanchanpur puilauke abo paiki bu Kangrai abo paiki bu Hollypur abo paiki bu Kalamta mundoli boi report tonai abo horo salbrima 4 तारिख November 2023 chani sal 6:30 tan jio 7:30 AM point 3 sajora tuithenai Reverend Manik Riang 9 tan jio 11 AM point 4 jora tuithenai Mrs. Malsomi Ruyang E Sagor nangmo kau sajora secretary khang ya phainai Mrs. Gotirong Ruyang Helempur special number Hazradon Chandrokha West Subhasnagar kau sanai Mrs. Santona Debarma treasurer BM 11 tan jio 12:30 PM phoini cha 12:30 tan jio 4:30 PM chunglai jora yaudu phal jora 4:30 tan jio 6 PM saruni cha jora 6 tan jio 8 PM hor kware jora tuithenai Mrs. Slaiti Riang Bruifang namokau sajora secretary khanya phainai Mrs. Basanti Riang Sonapur special number abo horopuno tongnai saka tuisama abo paikibu bandarima abo paikibu khaksang kau sanai report and special number JLSPA delegate ake abo horono solo batale jora tonai 8 PM tuithenai Mrs. Laringki Miriang E Bazar and Mrs. Onita Riang Lakshmipur Salbama November 2023 Kaukti Sal 6:30 tan jio 7:30 point 3 sajora tuithenai Reverend Nangsarai 9 tan jio 11 AM point 4 jora tuithenai Mrs. Onita Riang Lakshmipur namokau sajora secretary khangya phainai Mrs. Surati Riang Khakhomthai special number aro tonai DVA choir team executive committee Gosiram fellowship kau sanai Mrs. Muani Riang Khakhomthai 11 tan jio 12:30 tan jora phoini cha jora 12:30 tan jio 1 tan PM probuni panda moinai Reverend Dorendra Riang ES DVA nangkrunai rawo khrubri riete matong Reverend Pronoi Riang Reverend Damonji Riang Reverend Torsenha Riang
Reverend Dr. Doharam Riang. Sare ektan chi o sare 4 PM Bible gan batai lejora tuithenai Mrs. Laringkimi Riang and Mrs. Onita Riang. Sare 4 chi o 6 PM saroi chajora. 6 chi o 8 PM hor kware jora tuithenai Mrs. Onirong Riang khaksang nangmo kau sajora secretary khanya phainai Deacon Komolji Riang President DVA special number arawo tonai puilamo ke NS Nagar abo pekhibo SS Nagar kau sanai report and special number Raima Sharma delegate phainai rao abo pekhibo 8:30 PM Board of Thanks by President BM DVA Khaksang Singh Rizora toko phadi chunghalena sithaima rowo point 11 khan reamotong abono chung rai samonchi paithau ya hanjaran rao khnamo bonopono tinio khari khna ledi ake bo jodi se khnakroke bari khaksima pong mayo chopa thanai rao nge phadi number 1 ke tong Bible batayok nima Jacob 4 ni 7:10 nge arobo batele nima ke khrubani kom maung ya ongnai bru rao ngona nge number 2 ke bo solva bai rchamong batele ma gan number ke 1616 Kristo thui muilo by khmo KHB number bokebu 55 ktawo kebu 55 SS number kebu 138 bornau uchi khlanchmo ke repeat pho ke phono naw khnalaidi aka number 3 kebu ircha thumlaimo batelaima gan number kebu 201 Probuni mi phola by kafladi himoma aka number 4 kebu solo batelai makebu gan number 369 naihuye tongkhe guitar by mongha himoma aboro gano no kama ke songledi aka number 5 kebu report form agenda no circle pastor ni yawo sobas kang 16 tarik October 2023 ni msing o Clary nai ongnai 6 number ke bu mondoli by pho ake personal by pho yaudu tibi yaunai yaudu phalnai Mrs. Hannabati Riang Lakshmipur Mrs. Rotika Riang Saka Tuisama Mrs. Slaiti Riang Brifang number 7 Mairong Mchomo Bangthenni mong tibi yaunai number 8 registration delegate fee kebu rjaha kurnichi ongnai number 9 member fee TVWS @10 plus DVA 25 taka 35 taka number 10 mondoli jas raule solpha bai ircha thing batailaini chongmai khe hamnai number 11 batailai thing o examiner Reverend Nangsarai Riang Reverend Dorendra Riang Mr. Ramsadhu Riang Mr. Bita Riang Pathar delegates Laringkim Riang secretary Broi Mthoh DVA akeboke paithok moha remi takhura no zo to tini rai samonchia paithok ya najaran rau khnamombo pandabari ke na no khakcham kauma saung ke no zo to no maksayu no zo to tini bo khuporno side di tini share ke krudi ake gothiyama kromoro to mongke no comment section no saik naridi ake boding ke no tini chong no tong phono tini bono mani ma bano ke no zo to no sirim chiu tini program no naye pore mane phono tong ake pore maya phono tong armo ye tini bo khorang bo share en mahiye zo to no tini bo sa video bano ye ma imse are mena zo to no khaksa rai samache paithok ya jara no khnamon bo pandawo ishor joto no take srabori to